Akarere ka Nyamagabe kibasiwe na bombori utahiwe ni meya nyuma yaho ushinzwe imibereho myiza afunzwe. Inzego z'ibanze zihera he zikageza he, urwikeke kuki rukomeje kuvuza ubuhuha mu nzego z'ibanze. Umunyamakosa ahanwe hashingiwe ku itegeko ni byiza kuko biba bitanze ubutabera. Ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyawe.com cyamanutse kigeze mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Nyamagabe. Urujya n'uruza rw'ibibazo byugarije akarere ka Nyamagabe byigeze kuvuza ubuhuha, bivugwamwo ko guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice icyo gihe byavuzwe ko meya w'akarere ka Nyamagabe niyo mwungeri Hildebrand yakingiwe ikibaba na guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice. Tuze turebe uko bihagaze mu karere ka Nyamagabe. Kuki meya w'akarere ka Nyamagabe niwo mwungeri Hildebrand yatangiye gutunga urutoki nyuma yaho wa Maria Agnes afungiwe. Iyi nkuru yasakaye ko vice meya w'akarere ka Nyamagabe ushinzwe imibereho myiza y'abaturage wa Maria Agnes yafunzwe azira guhishira gitifu umurenge wa Musebeya ku cyaha cyekwaho kishimisha mubiri. Tariki 29 Nyakanga 2026 nibwo mu karere ka Nyamagabe humvikanye inkuru ivuga ko vice meya wa Maria Agnes ushinzwe imibereho myiza yafashwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rumukikaho icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Icyaha wa Maria akurikiranweho gikomoka kuri dosiye y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya Nkurikiyimana Pierre wafunzwe tariki 24 Nyakanga 2026 aregwa guhohotera umugore uri mu bayobozi b'utugari muri Musebeya. Amakuru y'ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyawe.com cyakuyahiziwe avuga ko iki kibazo cyatangiye ubwo Nkurikiyimana yasabaga uyu mugore ruswa y'igitsina kenshi undi akabyanga. Gitifu w'umurenge agafata icyemezo cyo kumusabira kwimukira mu wundi murenge kuri umuryango we nk'agahimano. Dore abizerwa bo mu karere ka Nyamagabe babitangaza bagira bati uyu nyiri gukorerwa icyaha yabwiye vice meya wa Maria Agnes ko ahotewe kuba gitifu w'umurenge yamuhoza ku nkeke, kongera ko wa Maria Agnes yabitesheje agaciro. Gitifu w'akagari yaje kugana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo ahabwe uburenganzira bwe. Nkurikiyimana hemukiye benshi, bamwe mu bakozi b'umurenge wa Musebeya uhereye kuri veterineri yageretseho umusaraba. Umunyamategeko waganiriye n'ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyawe.com yagize ati iki cyaha cy'ubugome uwagihishiriye iyo agihamijwe n'urukiko rumuhanisha igifungo kuva ku mezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe no kwishyura ihazabu kuva kuri ku 100 ariko atarenze 300 biri mu ngingo ya 243 y'itegeko ni 68 akarongo kamanutse 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gitifu Nkurikiyimana we akekwaho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke gifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gufata icyemezo gishingiye ku rwango no gusaba cyangwa gukoresha imishamubiri rishingiye ku gitsina. Iyo wakoze icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina ari umukoresha cyangwa undi wese witwaza imirimo ushinzwe agahoza ku nkeke wakuriye mu kazi akoresheje amabwiriza, ibikangisho cyangwa iterabwoba agamije kwishimisha bishingiye ku gitsina, ahanishwa igifungo cy'umwaka ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu kuva kuri 200 ariko bitarenze 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'uko giteganywa n'ingingo y'134 y'itegeko ni 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, gihanishwa igifungo kuva ku myaka 10 ariko itarenze 15 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 2. Ku cyaha cyo gufata icyemezo gishingiye ku rwango giteganywa n'ingingo ya 8 y'itegeko ni 54 akarongo 2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 ryerekeye kurwanya ruswa, gihanisha igifungo kuva ku myaka 5 ariko itarenze imyaka 7 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha imishamubiri riteganywa n'ingingo ya 6 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa, gihanishwa igifungo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 2. Ruswa y'igitsina imaze kugera ku ntera ndende cyane ko haheshi abayifatirwamo bavuga ko barengana. Nkurikiyimana Pierre yabaye mu murenge wa Musange avugwaho amakosa atandukanye yimurirwa mu murenge wa Musebeya ariho afunzwe yayoboraga. Inzego z'ubuyobozi zitandukanye zikomeje kubamo urwikekwe rugatuma bamwe bahora mu kunkeke. Bamporiki Edouard yigeze kubibwira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ko atabasha gukora kubera gusimbuka imitego. Ninde bireba uwo bitareba ninde, umuti w'ubwiyunge niwo ukenewe.